nongeye kubaha ikaze bakunzi b'Urutonde TV. Uyu ni wa mwanya wanyu tuvuga ku makuru y'imyidagaduro. Kuri ubu ngubu inkuru iri gutrendinga mu myidagaduro ni inkuru y'ubukwe bw'umunyamakuru wa RBA uzwi ku izina rya Gerard Mbabazi. Gerard Mbabazi yakoze ubukwe n'umukunzi we Uwase Alice bemeranywa kubana akaramata. Kuri uyu wa mbere tariki ya 5 Mata nibwo yakoze ubukwe, aho basezeraniye imbere y'Imana mu Kiliziya Gatolika ya Paruwasi ya Regina Pacis. Basezeranyijwe na Padiri Alex Ndagijimana. Umuhango wabanjirijwe n'imihango yo gusaba no gukwa. Ubu bukwe bw'uyu munyamakuru Gerard Mbabazi ni ubukwe bwitabiriwe n'abantu batandukanye, harimo n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Edouard Bamporiki. Aba bombi Gerard Mbabazi ndetse n'Uwase Alice bakoze ubukwe nyuma yaho kuwa gatanu tariki ya 12 Werurwe 2021 basezeranye imbere y'amategeko umurenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Aba bombi bakaba basezeranye nyuma yaho bamaze imyaka 3 bakundana nk'uko byatangajwe na ba nyir'ubwite. Gerard Mbabazi ndetse yanahishe ko uyu mukobwa bahuriye mu Kiliziya. Aya ni amashusho rero agaragaza ubukwe bwabo aho basezeraniye mu Kiliziya cya Regina Pacis. Gerard Mbabazi umunyamakuru wa RBA umenyerewe mu kiganiro cya Samedi Détente gitambuka kuri Radiyo Rwanda kuwa gatandatu saa 3 z'ijoro, ndetse akaba anamenyerewe mu kiganiro Zooming, ikiganiro gitambuka kuri RTV. Gerard Mbabazi akaba ari umunyamakuru wamenyekanye ahereye kuri radiyo ya Huye, yakoze kuri radiyo Salus, yakoze mu kinyamakuru Igihe, ndetse kuri ubu akaba ari umunyamakuru wa RBA. Reka tuvuge rero ngo felicitasiyo kuri Gerard Mbabazi, kandi bazagire urugo ruhire, bazabyare baheke, bazabyare hungu na kobwa. Rero nababwira iki n'abandi bose imishinga yabo y'ubukwe yari yaradindiye muri 2020 ko uyu mwaka bagira icyo bibwira. Murakoze cyane bakunzi b'Urutonde TV, murasabwa gukora subscribe, share, comment and like.